Assalamu alaikum. Hurmatlı bizden görüşler. Mustafa YouTube kanalımızdan kattalıçıları. Bugün 25 oktyabr tuğanlar. Noqаттın bazarında turabız. Bazardın realdu bağlar meni sizge tanıştırып ötölü. Şul birinçide Tay bazardan tuğanlar baştaylı dep turabız hazır. Mına birinci şul Taydı bağısını 200 bin so'mda attır. Unan eken. Жазға бышты дейді. Бойы биік Абакандан келген Tay туғандар. Анда mesela biz менен çok olup бұл видео жақса класс басып туғандар. Аттардың бағаларын біз көргөзөлү. Сіздер аттардың бағаларын көріп маған не беріп туғандар. Қымбат па арзанды комментарий жазып кетсеңіздер болады. Мына көк аттың бағасы 300 мың сом деп атыптыр. Азыр бұл аттың жашын сұрайды. Қанша екенін айталы туғандар. Hayırlar ne mi var? Kıyas. Аттың жашы қанша? Аттың жашы. 5'ten 6'ya çıkmadı yaptı onu. 5'ten 6'ya çıkmadı. Артықтық қой. Мына кет onlar 5'ten 6'ga çıkmaken. Osonda 3 асы болып қалады. 300 мың сом деп бұл азыр сода болды туғандар. Соданың жүрішін дағы көргізөбүз. Ondan başka жақсы аттар дағы түшіп тұр. Тайлар, палтырашқа бейік тайлар дағы түшіп тұр туғандар. Барын тарталы көргізөлі. Tayda қанша да одасың артығы? 250. Жашы қандай? 2 yaş. 2 жаш. Құнан екен да? Не деген порода? Пешерон. Пешерон, таза. Паспортлары жоқ па? Жоқ, паспорты жоқ. Пешерон породасында 250 мың сом екен. Құнан туғандар. Номерлер бары жоқ па? Айтып болачы. 07 07 09 30 88 88 31. Бұл минге өте қандай? 2 жол миндік. 2 жол миндік. Қандай мингіз өте жақшылы? Мингіз yaptı бар бір екер үйріп. Тақасы жоқ, а? Жоқ, ал тақаланған жоқ. Оны кетіп ондар. Пешерон парада. Базар сода қылды қылбады о? Қанша қылды? 150 қылды. 150 қылды ба? Мына ке достар, Пешерон пародасындағы құнан. Ошында жазға бышты болады екен. Бағасын айтып өттік сіздерге. Мына көріңіздер. Кейінгі аттарды тарта өреміз біз. Мынандай тайлар, жақшы тайлар түшіп тұр. Бұл жақта жаш тайлардағы бар екен туғандар. Азыр бағалардың барын сұрап тұрып, сіздерге айтып, номерін бергендердің номеріменен айтып, базарға келбей қалған болсаңыз, ошо видеодан көріп, сауда қылсаңыз да болады туғандар. Номер арқылы. Мына ке туғандар, ушул кичине тайлар, быйылкы тайлар 55 мың сомдан кеми бар дейді. Мына жерде бір бұл тайдың содасы қызып отады оқшайды. Азыр бұны дағы малымат алып береміз, қанша да отады екен. Сұрайбыз туғандар. Анын сұрадан бұрын мына көк аттың содасы уже қызы баштап тұр туғандар. Елдер топ. Азыр қаншаға сода болады екен, бұны да біліп көріп берелі. Мына ке достар, жаңағы азырқы көк атқа содасы жүріп отады екен. 150 мың сом беріп отады екен туғандар. Азыр қаншаға беріп береді көріңіз. Мына тайды да сұрап қойылды. Тайды қаншада одасыңар? 150. Жашы қандай? 3 жасар. Бышты екен да? 150 мың сом. Пародасы қандай бұның туған? Не деген парода? Кемеровдан келген. Кемеровдан келген ба? Номерлер бар жоқ па? Айтып қойғашы. 0552 0552 4-1 41 07. Рахмат.
11-11-07 ekan. Taydı qancha dodasar? 150. Jaşı qanday ekan? Şunda paltarashka o. Ne degan paroda bu? Rossiyskiy. Rossiyadan kelgan ekan da. Bozor qancha qildi degan? Qancha qildi? Qancha qildi? 100 ga chayin qo'shdi. Bermadingiz-a? Nomeringiz bormi yo'qmi? Aytingchi. 72. 0772 bilan 80 82 84. 80 82 84. Boy 1.63 chiqib qoladi, o'xshaydi. Mana ketib ona paltarashka tay. Boyu cho'nta ekan, Rossiyadan keldi. Shu. Ko'ringizdir, nomerini olib berdik. Chalib so'rasangizlar bo'ladi to'nlar. Bu yaşı qanday tay ekan? Paltarashka. Qarabayır bu. 70 ming so'mda odasi. Mana ketib onlar 70 ming so'mga Qarabayır. 1,5 yaşdagi tay ekan. Tay ko'ringizlar to'g'anlar. Shunday Qarabayır, toza vaka Qarabayır. Nomeringiz bormi? Bor. Aytingchi. 76 bilan. 0776 bilan 17 19. 17 17 19 ha. Qayoqdan ati? Qatanlıq. Jatan. Mana aka dostlar. Nomerdan beri olib berdik. Çalıp so'rasangizlar bo'ladi. Mana ketib onlar keyingi tay. Qunon ekan. 2dan 3ga chiqma. Jazga bushdi to'g'anlar. Hozir bosi qancha deb o'tgan shunda bir so'rab qo'y. Bosi qancha deb o'tasiz aka? 150 deb o'tasizmi? 150 ming so'm ekan. Aka nomeringiz bormi yo'qmi? 0773 bilan 46 73 ha. Ne degan paroda bu? Qarabayırlı. Mana dostlar, cho'ng Qarabayır ekan, biroq. Qunon. Mana ketib onlar. Keyingi taydi 2,5 bo'lib qoldi ha. Parodasi qanday? Bu baladan alıngalı, bu ağırlaşıp kalgan. Bası qancha dediniz? Bası 120 ming. 120 ming so'm. Boyu qancha chiqib qoladi ekan? 1.55 ga olib qo'yapti. 55 ga boradi. 1.55 bilan. Nomeringiz bormi? Nomeringiz. Nomer 79 bilan 0779 bilan 27 27 27 40. Qarab qo'ying, qarab aytaman. Mana bu latdan bu jog'dan tartib turaylik. Hozir nomerni to'liq aytamiz. Agarda bu Qunon. Qunon-da? O bundan bo'ldi. Qunon bo'ldi. Jaqqan bo'lsa to'g'anlar nomerga chalasizlar. 27 0779 bilan 27 40 45 ekan ha. Mana ketib onlar chalingizlar. Qunon jaqqan bo'lsa baylanishsangizlar bo'ladi. Mana ketib onlar ushul tay soda oldu ekan to'g'anlar. Hozirgi ko'rib jalan taylarni tartib o'tamiz. Hozir bundan keyin nariga o'tamiz. Cho'ng atlarga. Atlarning eshitgan atlarning qisqasi bo'lgan atlarni tartib ko'rgazib beramiz. Soda qizib o'tgan qancha soda bo'layotganini ko'raylik to'g'anlar. Mana aka dostlar, shu yerdan so'ragan ma'lumotlarga qaraganda bu at hozir 80 ming so'm bo'lib turibdi. Yashi 3 yashar bo'shdi ekan. Ertamenen 90 ming so'm bo'lgan ekan, bergi bergan ekan to'g'anlar. O'shaning uchun birinchi bo'a bo'ladi. Kimga qo'shiladi to'g'anlar. Mana ketganlar daha bir tayning sodasi bu yoqda qizib o'tadi. Mana Qashqatay. Qancha verdi? 87. 87. Mana dostlar 87 ming so'm berib shu Oqjolga. Yaşı qanday ekan ha? Bir yarım yaşar mı? Paltarashka ekan to'g'anlar, qarangizlar. Paltarashka boyu cho'ng ekan. 87 ming so'm berib o'tadi. Bu yerda o'g'il o'tadi sizlari.
Hazır dağı bir 90'a beri verip bu yerdeki eller koştu otçat. Arkadaşlar 90 bin beri verdi odat. Şiltoninki berse oling, bermasa ketaverasiz. Evet. Olis bozor. 10 bin o'tib berasiz. Bermaydi. 90 binga shiltoning 2 mingga o'shqa o'tib beraman. 2 ming o'tib. Toppa to'g'ri ekan. Toppa. Berasiz. 90. Oy. Ber 90. Hamachi kimga berasiz? Ber. Meneki dostlar 90 ming so'm qildi, biroq bermadi. 90 ming so'm жаңа noqatdan полторашка тай ekan. Российский жылқы. 165. Qanday poroda bu aka? Россиядан kelgan. Yaş qanday dediniz? 2 yaş. 2 yaş. Nomeriniz var mı yok mu? Nomer var. Kaçıncı? 71 0771 menen 53 43 19. 53 43 19. Mingi mingi emas. Min o'rasida. Ha. Yurotmiz. Ya minga yo'q hali. Ha, biroq jo'sh ha. Mana kelibdi. Alsiraqdan topib kirgizayım. Rossiyadan kelgan. Abakandan жылқысы ekan. Nomerleri aytıldı. Çalıp baylanışınız onlar. Eğer de bu at sizge jaqqan bolsa. Mana şu Qaratay'ın bağısı 200 ming so'm ekan to'g'rilar. Mana get onlar taylardı tartib bermey atlarga keleli. Atlardı tartalı kelgенделе бұл жерде bir attın sodası oldu atken biroq at janында жоқ. Hazır бар aka dese qaysi at deb сурап tartib көргөзүп беребиz. Mana dostlar бұл жерде азыр сураштырсам Қашқа ат. Мына жерде Қашқа сода болот экен. Шунун содасы жүрүп атат экен тугандар. Азыр тарталы көргөзөлү. Бул ат канчага сатылды? Силердики? Ya bunu tartmayla var. Канча болду? Канча болду? 90 bin var. 90 ming болду, Mana тугандар. Beni tartmam. 90 ming so'm болуп турушулат. Мына Қашқа ат каяктын аты? Сода болуп аткан. Mana dostlar. Soda baka tençiyor da biz başka atları tartıp görgözüp bereli. 110 ming so'm atasiz mı? Jaşı qanday bunun? Kunan bolgan değil mi ha? Kunan bolgan. Mana ketganlar. Mingi emas mı? Jaşqanlar çalap bilan mingi qo'ygan. Ancha miniladi. Nomeringizni ayting. Nomer 77 bilan. 0777 menen 07 07 9084. 9084. Mana ketganlar. Bugungi chiqarishda bardik attın deylerin nomerini alıp berip atam. Қолдан келишинче. Анда сиздер чалыңыздар, базарга келбей калган болсоңуз, чалып байланышып, мына аттын содасы дагы деле кызып атат. Қашқа ат. Бирок сода бүт элек, биз башка атты тарта берели. Мына жанынан тартып коём. Ya Rabbim.
kelle satıyor. Mınaki dostlar. Kanka beri verin. Uşul karat. Sodası ayağa kızıp dur. Uzaktan oğuşuma qaraganda 130 bin somdan başlap hazır 170 bin somga çeyin çıkıp dur tuğanlar. Al bağa berilbeptir hazır. Bu attın yaşı kança? 7 yaş mı? Kayakın atı? Kızıl teyit. Buna gel dostlar. Kızıl teyit mi atı eкен? Kulağı küçtü ha? At kança eкен ha? 120 o. Yaşı qanday? 4 yaş. Жаңасы eкен de. 120 bin som kem var dedi onlar. Yaşı жаңасы. Altına din çakıl kegin. Ya bası kança eкен ha? Pony $1000 bu. Gel başlanıp gitti. Baklaşka var eken de baklaşka. Taşa yastalar. Yenge atlamasa var. Taşa. Taşayı ver. Kança som saldır ha? Taşa. Buna git onlar atlarda sınavı başladı. Gel ha güçlü ol odat. Bir o cığıldı tuğanlar. Baklaşka orada da oturat, yerde oturat. Hiç kim alıp getirlek hazır. 180 700 atlar. Sanağı aytılıp жатқан 180 bin 200 bin atlar deyemiz sınasa olur şu yerde. Qanday at ekenini görse olur. Salın qaytarım. Sal qaytarım. Sal. Sol evi qaytarım. Sol evi. Ne oldu bu? 180 bin satıldı o. 185'te berberdi. 185 bin uçuldu mu berber tuttu onlar. Güçlüge berine gidiyorum. Daha koşu da. Bana get onlar. Akça dağı salını da tortuğa. Baklaşkan içine. Top koyalım. Tapma. Al gitti. Boş etmiş. Ayget onlar bara Nuqatda dağı özgünün bazarını okşap şunday. Baklaşka taşlamay kızı oladı. Hazır dağı taşladı, içine baklaşkanın içine akça koşulu oladı dağı. Hazır eğimi kızıqın bağırı başladı. Buna bayağı salam diyen. Salo da okşaydı.
Hala bayağı. Ikki ming so'm saldı degan so'zlar bo'ldi. Qancha ekan? Ha, baştaldı da. 2000 so'm. Alıp ketdi. Kim olib ketdi? İçine karat aldı. Buna uşulap alıp ketdi. Qancha ekan? 1000 ekan, 1000. 1000 so'm ekan? Çöntekte var mı? Sal. Oradan bile var o. Bitir bu seni. Ya bu çıdavası tutup duruyor. Lan arkadan bakın. Ya o kezi bayağı dedi aldı. Mana qayra 200 so'm salınıb atadi. Ben aldım. Daha baştaldı. Kışar. Yok kışak. Oldu. Bu çekti. Dağılı 10 kayra uyuyor. Daha baştaldı. Al. Çığı baldı takla. Son yer baldı. Sen Osman. Sağ ol. Kol çeker. Ya kol çeker. Sol. Ha toru. Ya ayda sen çok at. Hey kaçon. Hayda. Sal atın barın sal. Bana kavru alın. Ay. Alişer taşayı ver Alişer. Gel. Tur. O молодец. Aşkı sen oldu hep. Ya sen. Taylarda azmaz tatip görgözüp koyalım mı? Erkek taylar eken. Aga tayda qancha da odası? 40. 40'tan mı? 3 öten erkek var, 2 öten. Mana ketip onda. Bıyılkı da bular ha? Bulduğu ketrap. Ha, bıldırkı geçke. 40 ming so'mdan ekan onlar. Bıldırkı geçke taylar. Tay qancha ekan ha? Tay. 29. Bıyılkı tay da. Mana ketip onlar. Urg'ochi. Tay 29 ming so'm deydi. Oğluzu yok ki. Tayda qancha da odasın? 32. 32. Erkek Urg'ochi. Erkek. Erkek ha? 32 ming so'm ekan shu. Tay qancha ekan? Aynı. Ha. Bana 46. 46. 45. Erkek mi? Erkek. Erkek ha, 2 öten ha? İki. 46, 45 ha? Mana ketip onlar. Mana ketip onlar ушинтип бүгүнкү 25 октябрь чыгарылышты Мукат базарынан тартып соңуна чыгарабыз. Сиздер менен Муз ТВ каналы, менин атым Замир болду туугандар. Каналга катталыңыздар. Бул видео жаккан болсо ылайык басып бөлүшө кетсеңиздер болот. Саламатта калыңыздар.